Muraho neza nanone ni ikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel yacu Dr Gasangwa Patrick. Akanya tugiye kubaganiriza ku buryo bwizewe bwo kongera amabuno n'amabere utagiye kwa muganga. Ese koko ushobora kongera amabuno n'amabere utagiye kwa muganga? Iki ni ikibazo buri wese aba yibaza, ariko ndabaza ino video iraba igisubizo kuri wowe. Ni iki se ubundi kigena uko amabuno cyangwa se amabere y'umuntu agomba kungana? Iki nacyo ni ikibazo buri wese yakaba yibaza cyangwa afite. Tugiye kubigaruka rero dushingiye ku bumenyi bw'ubuvuzi, imirire, imyitozo ngororamubiri n'ibyavumbuwe n'abashakashatsi bagiye batandukanye. Icyo dukwiye kumenya, wikwemera ibyo wumva byose ku mbuga nkoranyambaga. Iyi video iragusobanurira ukuri ku bijyanye no kongera ingano y'amabuno n'amabere kandi udakoze ibihambaye. Dore amateka rero n'ibyifuzo by'abagore. Kubera iki abagore benshi bifuza kongera amabuno n'amabere? Iki cyose buri wese arakibaza. Uko imiterere y'umubiri ihuzwa n'umuco nyarwanda birumvikana. Ibyifuzo biterwa n'iki? Kwishimira umubiri, kwiyizera se, cyangwa ibitekerezo bitangwa n'abandi. Aha rero ni ingenzi. Ubumenyi rero bw'ubuvuzi ku miterere y'amabuno n'amabere. Buriya amabuno n'amabere bigizwe n'iki? Akenshi bigizwe n'ibinure, fat, imikaya ndetse n'imitsi. Ese koko bishobora kongera ubunini hadakoreshejwe imiti cyangwa kubagwa? Iki ni ikibazo mwibaza. Uko rero imisemburo nka estrogene turarebera hamwe ko igira uruhare rukomeye muri ibi ngibi. Dore imirire ishobora kugufasha kongera amabuno n'amabere nimba ubikeneye, kuko nicyo cy'ingenzi, ni nacyo mugambiriye mwese muri ino video. Hari ibiribwa birimo phytoestrogene. Ibiribwa ubimenye kuko biraboneka mu Rwanda, n'ubushobora usanga ubifite iwawe. Ibyo biribwa rero bibonekamo phytoestrogene hari soya, flax seeds na tofu. Tofu tuzi ko ikorwa muri soya. Flax seed nayo ndibaza iraboneka, gusa abantu ntimushobora kuba mutayizi mu Rwanda, ishobora kuba itahaboneka. Ariko soya na tofu biraboneka ahantu rwose henshi cyane. Ubwo rero mubyiteho cyane kugira ngo bikomeze kubafasha. Ibindi bifasha kongera poroteyine. Amabere n'amabuno bikenera amaso n'amasohoro. Bivuze ko gukora imibonano mpuzabitsina ni ingenzi ku kongera amabuno, kuko ya masohoro ava mu mugabo azafasha umugore kongera ingano y'amabuno. Amavuta meza nka voka, ubunyobwa, coconut oil ni ingenzi. Ikindi hari ugutegura ifunguro rya buri munsi rifasha ibyo bice kongera ingano. Ifunguro rya buri munsi ni ukuvuga ni ririmo nyine za bindi twavuze haruguru: soya, tofu, avoka, ubunyobwa, coconut oil n'ibindi. Ariko kubera bikenera amasohoro nayo ni ingenzi ku bantu bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Hari imyitozo ngororamubiri yihariye nayo ishobora gufasha umuntu kongera ingano y'amabuno. Hari squats, hip thrust, donkey click. Bino bifasha kubaka imikaya y'amabuno. Push up ni ingenzi. Dumbbell press bifasha amabere kugira shape. Uko ugomba rero kubikora ni ukubikora amasaha menshi, iminsi, kandi ukagira consistent, ukabikora iminsi ihoraho. Bisaba rero ko nyine mukora siporo mwe bagore cyangwa bari n'abategarugori. Imiti rero ishobora kwifashishwa n'ibinyoma bikwiye kwirindwa. Amavuta avuga ko yongera amabuno arimo ibinini bikunze kuba bihumanya. Sibyo, biriya binini bavuga ngo cyangwa iki kinini kizongera amabuno, birahumanya, ntimubyize. Ibipfukisho bitemewe n'inzego z'ubuzima nabyo si byiza. Ingaruka z'ibi byose bizatera kanseri, imbalance y'imisemburo, bishobora gutera ubugumba. Rero si byiza kubikoresha. Uko wamenya ko uburyo ukoresha bukora rero, birumvikana wakoresheje bya biribwa twagiye tuvuga ruguru, ariko ukeneye kumenya se birakora. Ugomba kujya umenya aho ugeze buri cyumweru. Ikindi ukagenzura uko imyenda wambara nimba igenda uko igufitiga ku mubiri, nimba hari impinduka zigenda zibaho zitandukanye. Ikindi gukoresha ifoto mbere na nyuma, before and after. Take a picture y'umubiri wawe, y'ayo mabuno, y'ayo mabere, kugira ngo uzabashe gukompa. Inama rero zanjye nka muganga ndetse nuko mukwiye kwiyakira, icyo ugomba kumenya: kwikunda mbere yo gushaka guhindura igice cy'umubiri ni ingenzi.
kwirinda guhatira umubiri guhinduka byihuse. Umubiri tuhindura gake gake, nta pressure igomba kuzamo. Ikindi agomba kuba kwihangana no gukurikiza gahunda ya natural body enhancement, ukareka umubiri ukikorera ibyawo. Don't panic, ntimuhubuke, ugomba kwiyakira. Ndibaza mwabonye ko imirire, imyitozo n'imitekerereze bifasha kongera amabuno n'amabere. Wamenye rero ibyo ugomba kwirinda, ndetse mwanamenye ko guhindura umubiri bidakwiye guca inzira y'uburiganya cyangwa se guhubuka, ni gake gake. Ikiro tugomba kumenya, imiterere yawe ni myiza uko imeze kose, ariko niba ushaka kwihindura bikore neza, wowe ugira uruhare. Si amavuta cyangwa ibinini biguhindura, ahubwo ni discipline, have discipline. Rero nimba ino video yagufashije, ndagukangurira gukanda subscribe kuri YouTube channel yanjye, ndetse isangiza abandi kuri like and share this video to others, kugira ngo nabo bagire ubu bumenyi. Ndibaza buri wese, hari abandi benshi bakeneye kongera ingano y'amabuno n'amabere, iyi video yabafasha. Dushingiye ku bushakashatsi bwo mu buzima, apana bya bindi batubeshya ngo hari ibinini byongera ingano y'amabuno. Hoya, baragushuka. Thank you, bye bye. Muraho neza, nanone ni ikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel yacu Dr. Gasangwa Patrick. Akanya tugiye kubaganiriza ku buryo bwizewe bwo kongera amabuno n'amabere utagiye kwa muganga. Ese koko ushobora kongera amabuno n'amabere utagiye kwa muganga?